islands of the Blue Sea to the world. From a small chain of islands in the heart of the Atlantic, where the ocean sings and children chase dreams on dusty fields, hope was born. On these islands, football isn't just a game, it's a heartbeat. From villages filled with laughter, rhythm, and heart came 22 sons of the coast. They grew up watching legends from afar, dreaming that one day the world would know their flag, their name, their story. They carried the spirit of a nation, the joy, the struggle, the music, the soul of Cape Verde. From Santiago to São Vicente, from Sal to Fogo, from Santo Antão to Boa Vista. One heartbeat, one dream. Every Capo Verdean heart beats as one tonight. No matter where we are home. Capo Verde. We're going to the 2026 World Cup, from our shores to the world. Fijaos si es bonita la unión entre la selección de Cabo Verde y su pueblo, que horas antes, un día antes del partido más importante de la historia de su fútbol, vienen a pasearse por aquí, por un mercado tradicional del centro de Praia, para dejarse ver y sentirse cerca de la afición que mañana va a llenar el Estadio Nacional. Mural, rapaz, mural lá, rapaz. Imagínate la locura que sería esto en España con los futbolistas de la selección española paseándose por un mercado de cualquier gran ciudad y recibiendo el aliento y el cariño de todos sus aficionados que, como veis, pues se vienen con ellos, son uno más en toda la expedición. Eu vou depois coragem. Força! Vitória!